Uyu munsi turarebera hamwe ibijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko nk'ikibazo cy'ingutu gihangayikishije leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bose bazi ingaruka mbi zikomoka ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Muri ibi bihe isi yugarijwe n'icyorezo cya coronavirusi, urubyiruko ni bamwe mu bagizweho ingaruka zikomeye zatewe n'icyo cyorezo. Nk'uko mubizi mwese, amashuri yarafunze, amahuriro y'ibikorwa by'urubyiruko nk'imyidagaduro yarahagaze, byinshi mu bikorwa byagenerwaga urubyiruko muri za oratwari zihereye mu bigo byacu by'abasereziyani nabyo ntibyasigaye. Mwiriwe mwese, ntamaze numva mwiriwe mwese, mwiriwe mwese, amaboko hejuru, mwiriwe, sawa murakoze cyane. Uyu mwanya rero ahanini urubyiruko rukunda kwihugiraho rwibaza ibibazo byinshi, rimwe na rimwe bikanaruviramo kwishora mu biyobyabwenge bikomeje koreka ahazaza h'ibihugu bitandukanye mu gihe nta ngamba zihamye zaba zifashwe. Ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ni ikibazo gikomereye ibihugu byose by'isi, kigahangayikisha n'abayituye. Mu Rwanda imibare igaragaza ko abakoresha ibiyobyabwenge bagenda biyongera. Duhereye mu mwaka wa 2016, imibare itwereka ko hafashwe abantu banywa cyangwa bacuruza ibiyobyabwenge 4,818. Icyo gihe hafashwe ibiro 4,571 n'ibice 389 by'urumogi, litiro 18,238 n'igice kimwe za kanyanga, ndetse n'ibiro 4 n'igice kimwe bya heroine n'ibiro 6 bya mayirungi. Abafashwe batagejeje ku myaka 18 ni abana 55. Ni ukuvuga ko abarengeje imyaka 18 bari 4,763. Dore nta n'umwe wakora umuti, niko kuhavuga mfata ijambo bapimora ku munwa ndahanuka, mbona twabigiro ikirashya n'ubugoti turapari nasanze amadini. Mu mezi 4 abanza y'umwaka wa 2017 mu Rwanda hafashwe ibiro 1,887 by'urumogi na litiro 3,299 bya kanyanga, ndetse hanafatwa ibiro 4 bya mugo ariyo tuzi ku izina rya heroine. Amadini amakiza amakeko kuri soda nini bararya umutuzo ijya mu gikari imvura iragwa y'henesi urafata ikipa uwiri kurena gupanikano kina paka kesho turya umuzika turi karabayi muri kapitali tunywa champagne tugasanze. Dushingiye kuri uru rutonde rw'ibiyobyabwenge ruteganywa n'amategeko igihugu cyacu kigenderaho, ibikunze kugaragara ni urumogi, kanyanga, mayirungi, mugo, lisansi, kore, chief warage, suzi warage, kokayine, muriture n'ibinini byo kwa muganga bikoreshwa nk'ibiyobyabwenge nka rohypnol, diazepam na morphine. Muri rusange bigaragara ko muri ibi biyobyabwenge byinshi bituruka mu bihugu duhana imbibi, kimwe n'ibiva hanze y'akarere u Rwanda rubarizwamo. Mu Rwanda kimwe no mu bindi bihugu byagaragaye ko umubare w'abakoresha ibiyobyabwenge ugenda ufata intera nini.
Urugero, mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe by'Indera, umubare w'abafite ibibazo byo mu mutwe byatewe n'ibikoreshwa ry'ibiyobyabwenge wavuye kuri 994 mu 2010 ugera ku 1432 muri 2015, uba 2804 muri 2016, naho muri 2017 ni abantu 1960 bagaragayeho ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu bari mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe by'Indera. Ni byiza ko Abanyarwanda bose bafatikanya mu gukumira no guca burundu icuruzwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse no kwita ku babaye imbata yabyo. Ese nk'urubyiruko ruharanira ejo hazaza heza, dufata izihe ngamba? Twakira ibitekerezo byawe kuri email yacu ariyo vikanj@gmail.com cyangwa ugashyira comment yawe ahagenewe ibitekerezo kuri iyi nkuru. Wadukurikira kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zikurikira. Rubyiruko, twese hamwe dukomeze guharanira kugira amagara mazima, twirinda COVID-19 n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge.